رسول الله وعلى صحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dürüstlükte bütün maqtav Allah Teala'ya bolsaydı, biz ondan maqtaymiz, biz ona sığınabız, biz ona gafur sırayız, biz ona iman getirdik, biz ona tevekkül kıldık. Biz indi Allah Teala'ya sığınabız. Indi naşar bizning indi kishilardan, naşar nesillerden, naşar amellerden sığınabız. Kimni Allah Teala tur yo'lga bastıra, ana bir kimde de adashtıra olmay. Kimni Allah Teala tur yo'lga bastıra, ana bir kimde de adashtıra olmay. Men shahodat qilaman, Allah Teala'dan boshqa iloh yo'q, u bir o'zigina, ona tengdoshi yo'q. Ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam ona quli ham rasuli deb. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz. Ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, musulmon qilindagina, ya'ni Allah Teala'ga bo'ysungan qilindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahidah. Ey kishilar, Allah Teala aytadi, Robbingizdan qo'rqingiz, qaysiringizni sizni deb bir kishidan yaratdi deydi. Va xalaqa minha zawjaha, o'sha kishidan xotin qizni bar qildi deydi. Ba'z minkum rijalan katira va nisaa. Ham shu kishilardan dunyoga kishilarni shashdi, ko'p kishilarni iratlarni ham xotin qizlarni. Vattaqulloha allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah Teala'dan qo'rqingiz, ham tug'anlik jiplarini o'zidan qo'rqingiz, saqlaning'iz deydi. Innalloha kana alaykum raqiba. Desakda Allah Teala sizni kontrolda tutishi bo'ldi deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ey iman keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqingiz, ham yaxshi so'zlarni nasihlagingiz deydi. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyini endi bizim o'tib boradi. Bu Ramazonning qabul bo'lish belgilari bo'lgan ish. Endi nimadir ibodat, u nimadir maqsadga ega. Namozni o'qiymiz, nimadir maqsad bilan o'qiymiz, bo'lganda tugul. Roza tutamiz, nimadir maqsadga erishish uchun bo'lganda tugul. Bizim maqsadimiz endi ul eng birinchi Alloh bizni qabul etgan deyish bizning amalni. Mana shu turda biz o'ylarga tegish, mening amalim qabul bo'ldimi ekan deb. Ham shulay shu maqsadini bo'lib turib Alloh taolo aytadi: "Ey ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltirgan bandalar deyib, sizga roza tutuv farz bo'ldi, elki xalqlara kibik farz bo'lgan kibik deydi. Belki siz taqvolikqa erishasiz deydi. Oxirida aytadi, belki taqvolikqa erishasiz. Alloh taolo shu oyatda aytadi, roza tutuvning maqsadi taqvolikqa erishish ekan. Taqvolik Alloh taoladan qo'rquv deb aytamiz. Nol to'liq ma'no tugul. To'liq ma'no namida aytilgan taqvolik ul Allohning g'azabi bilan o'zingning orangda saqlovchi bir kirta quyuni anlatadi degan. Mana taqvolik Allohning g'azabi bilan o'zingning orangga saqlovchi bir kirta quyuni anlatadi. Allohning g'azabi bor, sen ona kirta qo'yasan. Kirta namoz o'qib, roza tutib, izgilik qilib, na bu kirta. Gunohlardan saqlanasan, na bu kirta. Haromdan saqlanasan, na bu kirta. Mana birinchi sharatlar farz amallarni o'tav kerak. Ya'ni farz namozlar ham gunohlardan tiyilib kerak degan. Kimdir o'li tege gunoh ol haromlarni ishlab deb yo'q. Alloh qo'shqanlarni ishlamak u da gunoh. Farzni o'tamak u da gunoh. Haromni ishlaysan u da gunoh. Agarda kishi Ramazondan yuragin ham a'zolari tuturishi taqvolik bilan chiqmasa, buni tutgan ro'zasidan foyda olmag'ini ko'rsatadi. Ya'ni oshtirdi, oshamadi, ishmadi, yozildi, oshamadi, ishmadi. Qo'ya ro'zasi, ro'zani metini tirenmag'ini. Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisida keladi,
Кеше ураза тотып та, әгәр дә ялганны калдырмый икән ди. Ул просто аш кына торды ди. Эчмәгән ди. Ягъни уразаның тирән мәгънәсе, ураза безне өйрәтә яхшы әхлакка, Аллаһтан куркуны өйрәтә, ялганнан туктарга, гайбәттән туктарга, яла ягудан туктарга, сүгенүдән туктарга. Менә бу безне өйрәтә. Намазга басарга, Аллаһтан куркырга. Элекке мусульманнар Аллаһка Рамазан аена ирештерүне сорап 6 ай буе дуа кылалар иде дигән. Элекке мусульманнар сахабалар инде 6 ай Рамазан беткәч дуа кылалар, я Рабб, амалы изге гамәлләрне кабул ит, Рамазанда булган дип. Икенче ярты елны дуа кылалар, я Рабб, амалы безне Рамазанга ирештер, Рамазанны безгә ирештер дип. Менә Рамазанның хисләре менә шундый көчле булган элекке халыкларда, сахабаларда. Бу аңлатыла то, что без Рамазаннан киттек, безне әзерәк йөрәктә борчылу бара ди. Аллаһ мине кабул итте микән, юкмы икән, дуа кылырга кирәк. Я Рабб, амалы безнең гамәлләребезне кабул ит дип. Өмет тә булырга тиеш. Безнең гамәлләребез өмет белән курку. Курку дуа кылабыз, я Рабб, амалы мине гамәлләрне кабул ит дип. Өмет иншалла Аллаһ кабул итәр дип, тоже өмет тә булырга тиеш. Өмет булмаса, кеше гамәлен ташлый, курку да булмаса, кеше гөнаһка керә. Андары Рамазанда кемдер уңышка иреште, кемдер югалту кичерде. Аллаһ каршында уңышка ирешкән кеше уразасы кабул булган, гөнаһлары кичерелгән кеше. Менә безнең гамәлләребез должно быть принято дип. Аллаһ каршында булырга тиеш. Без аны пока белмибез. Без аны беләчәкбез кыямәт көндә иншалла. Шуның өчен без әзрәк курку, Аллаһтан дуа сорыйбыз, я Рабб, гамәлләрне кабул ит дип Рамазан аенда. Югалту кичерүче кешегә килсәк, ул уразасы кабул булмаган, әхлагы яхшырылмаган дигән. Демәк, шушы ураза тоту, намаз уку, ул алып бара таквалыкка. Ягъни таквалык аллаһтан инде, то, что ул китә куя. Теге Аллаһның газабыннан инде, теге Аллаһтан курку хисе арта. Аллаһтан курку хисе артса, кешенең әхлагы да яхшыра. Менә ул максаты шул. Намаз укуның, ураза тотуның максаты син Аллаһтан куркырга тиеш, курку хисе арттыра. Ул курку хисе синең әдәбендә, әхлагында күренергә тиеш. Безнең гыйбадәтнең җимеше ул әхлак. Ул әхлак. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, түбәнчелек булсын шул кешегә, кем Рамазан аена кереп, аннан гөнаһлары гафу ителмичә чыкты ди. Менә түбәнчелек булсын шул кешегә, кем Рамазан аена кереп, аннан гөнаһлары гафу ителмичә чыкты ди. Ягъни Рамазан, что Рамазан ту аңа барыбер. Гади теге тормыш инде алып бара. Теге ураза буенча да бик уйламый, намаз буенча да уйламый, мешіткә килү буенча да уйламый. Обыкновенно тормышны алып бара исә. Бу турында кеше Аллаһ Пәйгамбәре саллаллаху алейхи ва саллям түбәнчелек шул кешегә булсын ди. Кем Рамазан аена кереп, аннан гөнаһлары гафу ителмичә чыкты ди. Әгәр ул гади тормышны алып бара икән, Аллаһка омтылмый икән, аны кая гөнаһлары кичерсен. Ул бит омтылмый аңар. Бөтен кешедә Рамазан беткәннән соң тоткан уразасы кабул булуын, гөнаһлары гафу ителүен тели. Бик мөһим, Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерсен дип, бик мөһим. Кай вакытны аптырабыз, нишәп менә мин бит изгелек кылам, миңа Аллаһ Тәгалә бәла казалар бирә микән дип. Мин аны сөйләдем, тагын бер сөйлим. Теге Муслим районында яшәгәндә, теге бит инде бер бабай турында сөйләдем мин. Ул һәр вакытта да теге мәчеткә булышты инде. Моны тегене эшләде инде, юрын өстендә 7 ай ятты. Миңа әйтәнчә, мин Аллаһ газаплый, мин изгелек кылдым дип әйтәм, наоборот, Аллаһ Тәгалә синең гөнаһларыңнан чистарта. Тели, чтобы теге дөньяга синең чиста булып чыгуың. Теге дөньяга кабергә китсәң, бу гөнаһлар белән анда газабы катарак, шушы урын өстендә ятканга караганда инде. Шуның өчен бу дөньяда синең шушы урын өстендә яту гөнаһлар кичерүгә бер сәбәп булып тора. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хәтта шәнишкә дә ди, безнең гөнаһларыбыз кичерелә ди. Нисәбәдә авыртабыз, бер шылды икән, бәла каза килде икән, без шуның аркылы намазлы кешенең гөнаһлары кичерелә иншалла. Ислам галимнары Аллаһ каршында тоткан уразасын кабул булуын күрсәткүче кайбер галәмәтләр турында хәбәр итә. Беренчесе,
Ramazan ayında günah kılıdan toktap, şu günahka eğlenip koytmау. Bu bir bilgisi bulup tора. То есть Ramazan ayda kişi urazat tuttu iken, o namaza bastı iken, Ramazan ayda günah kılıdan toktayı bilen indi, günahısını toktata iken, bu bir bilgisi bulup tора, toşta Allah onu kabul etti urazasını. Onlar o tesir etti diyen söz uraza. Ramazan ayında günahtan tıyılıp bu ay bitkenden son yanadan şu günahka eğlenip kaytu urazat tutudan fayda almağının hem ecir savabka erişmağının bir bilgisi. Yani urazat tuttu, ne günahtan tuttamadı. Eğer da urazat tutup günahtan tuttadı iken bu maksadka erişti diyen söz. No, cimğa yeri başladı, bir adım yasadı. Cimğa yeri andarı namaza bastı, bir o tağın adım yasadı. Bu bilgili bulup duratu işte Allah seni kabul etti bu amellerini. Allah Teala Kur'an'da ayet: "Ve la takunu kelleti naqadat ghazlaha min ba'di kuvvetin enkâta." Nahl suresinde 92. ayette Allah Teala ayet: "Usta itip erlegenden son jibin sütüp bitirgen hatın kebip bulmağız deydi. Karas nişek hayatını getire. Usta itip erlegenden son jibin sütüp bitirgen hatın kebip bulmağız deydi. Nese diyen söz bana anlatmak ile. Tefsir galimi İbn el-Kathir ayette. Bir zamanda Mekke şehrinde jib erlevşi bir ahmak hatın yaşayan. Usta itip jib erlegenden son ulanı süte tırgan bulan diyen. Erledi, ana süte, neydi fayda aldı anladım, bir fayda almadı. Ana şola Allah Teala için buna misal getire. Biz usta itip jibni ittik. Urazat tuttuk, namaz okuduk Ramazan ayda. Ramazan bitkech, ana unuttuk, bir tane sene iyi günah kapattık. Bu получается şu hatın köbek indi. Tege usta itip erlegenden son ulanı süteydi diyen. Sütte diyen söz indi. Allah Teala bu misalını vaada berip, ant itip sözünden turmavşı kişilerge qarata getire diyen. Muhammed Peygamber sallallahu şöyle deb aytdi: "Qoy bir urazat tutuşiga urazasından bari tik oç turgana qola. Qoy bir tilla namaz oquşiga tün namazın bari tik yuqlamışı tün uzdurgana qola" diyen. Biz urazat tuttuk, oçtuk endi. Namaz okuduk, urazat tünne turduk. Ahiret özgermedi. Allah'tan korku hissi artmadı. Şunun için Peygamber sallallahu aytdi, o prosta tünne sen basıp tırna atırdın, aşkını atırdın, birinse özgermedi. Namazın, biz tünne turabız namazın, o bizge yürekке tesir ettiretiş. Bizni onu Allah'a yakın aytırga tiyiş. Günahlardan tıyırga tiyiş. Mine onun maksadı şu. Galyonlar aytıyınca hadiste oç turudan başka nesige erişmeyişi, haram rizq aşavışı, ham gaybet çilevşilerini anlata diyen. Ne bizning g'aybati bizni azrak kiymetirga kerak. Tege обычно xalq yig'ilgan yerda unda g'aybat so'z o'tmishi ketmay, u bar keta olganda. Shuning uchun Muhammad Peygamber sallallohu alayhi aytdi, uramda o'tirishlarni tiydi. Skameyka qo'yarlar ekan, uramda o'tiralar. U нежелательно sanalар bizning dinimizda. Но Muhammad Peygamber sallallohu alayhi aytdi, o'tirasiz ekan deydi. Yo'lning masalan soqlag'iz deydi. То есть harama kirmag'iz deydi. Mesela kişi o'tib ketayotgan, biz skamya o'tiramiz. Teg kişi o'tdi, an turunda seni boshi biznesadir. Bu yo'lni haqin o'tama bo'ladi. Shuning uchun Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam tiydi, bunday tege o'tirishchilarga, qaysilar qarab turalar, ite kişi o'tayotgan, iras an turunda g'aybat sili boshlar ekan. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, uraza ul aşav işidangina tiyilib tur tugul. Desek de uraza ul boş sözden ham günahlı amellerden tıyılı. Mana onun maksadı nese? Yahya ibn Muaz aytadi, kim urazada tili bilen Allah'tan g'afur etini sorasa, lekin Ramazan ayı bitgach yuragi bilen şu günahını tilese, ham urazadan sonra onu qila boşlasa, o kişinin yeriga günah bilen beylengen. Urazası kirib qog'ilgan, ham qabul bulu ishigi ona için yopilgan bo'lar. Mana biz til bilen g'afur so'raymiz Allohdan, yuragi bilen günahni tilimiz. Bu nashar aybar, bu uraza qabul bo'lmoqning bir sababi bo'lib turadi degan edi. Allah Teala Allah baritik taqvo kishilardan qabul etadi. Allah Teala taqvo kishilardan qabul etadi butun narsani. Mana shu narsa eskatishdi, tege qurbon it, masalan, bitindi u, tege aytalar, tege itni shunday zo'r darajaga ko'tarib qurbon etib bitindi u. Qur'onda Allah Teala aytadi, Allah Teala'ga deydi, bu erişmeydi oğlum diye. Ni itte ni kerak değil. Allah Teala'ya kerak de sizin takvalığınız diye Allah koşunda.
То есть құрбан шалу керек, Аллахтан қорқып құрбан шалу керек. Ит ол бір нәрсе ешқайда етмей ол. Что құрбан ете тара, что мыды ете аны біріне разница жоқ. Аллах Тағала керек, біздің құрбан шалуымыз, Аллахтан қорқуымыз, оның мақсаты шол. А то қойбайша ит деп құрбан ете deyip, анда такбир етері керек deyip, тағын аса керек deyip. Такбир етері керек, міне ғайт жеткеш, құрбан ғайтында такбир етері керек. А ит шығару білән такбир ету бір қояда келмей анда енді. Теге итні үске көтеру дәрежесін түгел. Керек мұнда кішінің тақвалығын Аллах Тағала сұрай. Аллахтан қорқуын сұрай, шуны білән енді. Андары қылған ғамәлләрнең қабул болмауынан қорқу. Аллах Тағала Құранда әйтә, алар садақа, закат бирә, йөрәкләре аларның ғамәлләре қабул болмаудан қорқа. Монда Мөмин сүрәсе, Мөминнәр сүрәсе дигән аят урлаучы, зина кылучы, хамыр эчүче һәм шулар өчен Аллаһтан куркучы кеше анатамы дип сорады. Мөхәммәд пәйгамбәр хатыны. Алар әйтте, юк, Абу Бакрның кызы. Ул намаз укый, ураза тота, садака бирә һәм Аллаһ Тәгаләдән гамәлләрен кабул итмәс дип курка. Менә монда аят килде, Пәйгамбәр анатам. Алар садака бирә, закат бирә, йөрәкләре аларның гамәлләр кабул булмадан курка. Гайша сорады, ну бит бу зина кылучы турында барамы сүзме ди, или хамыр эчүче, урлаучымы? Юк диде. Ул намаз укый, ураза тота ди, садака бирә ди. Ну курка ди, Аллаһ аны кабул итмәде ди инде. Дуа кыла ди, кабул итсен ди инде. Өченчесе, Рамазаннан соң дәвамлы рәвештә хәйрле гамәлләр кылу. Мәсәлән, Рамазаннан соң килә Шаввал ай 6 көн. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, кем Рамазан айы тотып, тагын 6 көн Шаввал аенда ураза тота ди, ел буе ураза тоткан кебек савап була иншаллах, ел буе. То есть Рамазаннан соң тагын 6 көн ураза тотабыз икән, то есть ымтылып. Понедельник, четверг ураза бар әле тагын, тулы ай булган вакытында ураза бар. Тагын нәфил уразалар тотабыз, ымтылабыз. Ул бер билге булып тора, то что Аллаһ Тәгалә аны кабул итте дигән сүз. Инде без шуның белән тәмамлыйбыз иншаллах. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.